Okay, dawe. Pugi kinui ne ye tora mo tapoy mo no. Ye te de wil blole. Awane ne le ta ka so ne khu de la na. Ke ne ye ka pya de na. Pya de ta mo kha de na sa wa. Already we've been hard at work. We've already seized over $400 million, and today we are filing additional actions to forfeit $80 million that we will return to victims. We have seized websites being used by these compounds in Southeast Asia that are used to victimize Americans. We're seeking warrants to seize satellite terminals and accounts being used by the perpetrators to connect to the internet, and our Strike Force Burma team has identified, quote, the Democratic Karen Force Burma Team, Benevolent Army. Let me say it again. The Democratic Karen Benevolent Army, which is a Burmese army group which is supporting scam centers which we have nominated for designation by the Treasury Department. We're calling on all U.S. providers to assist us because left unchecked, this will continue to grow. And it will grow on the networks that we talked about, resulting in U.S. believers, U.S. users believing they can no longer trust these platforms as safe. We want to work with United States partners in a public-private partnership to ensure that these corrupt scammers will immediately be cut off, thus preventing the United States infrastructure from being used as a means to perpetrate fraud against Americans. My final message on this issue is as follows. The Department of Justice will not stand by while Chinese organized crime victimizes Americans and bleeds dry the hard-earned investments of American citizens. The Scam Center Strike Force brings together a cadre of resources across agency. Our best and brightest are being brought together to attack this problem by securing our United States infrastructure, by returning money to victims, and by bringing these perpetrators to justice. Okay. Tegana wulina. Kanyo po baba sibli ye mana. Ke ba sibli le DKBA, the BGF. Khone kanyo po mi do le USA na. Le ko America ti ko do atha khone ta ye le mana. Ter khale mi do le khone dai te di lo mana. Pude chali tamu to ko da pudawe kanya photir pha le tu o ra le bije mege tu o ra le DKB mege mana lo chora le bat hwe de scam center ter pha na ja phya ta li lo ta lo ter pha ne ye te ba je tu li na ke de khle de phodi pota de na hara cho thyi da na o le lo ba na o le lo ba thyi da tu me thyi ba ne ke ne FBI ne te me pota ba na te me pota ba te me nali phato phodi pota kur klor me ma na pa se ba bora chana ma na lo ne te ka ba CIA me ma pe pota ra ne ka ba do da a kho da da pa le ba te pha ne ba de ba le pha thora ba le si le ta li lo si le sin ni lo ke ba si le awe le BGM ge na DKB me ge ne phodi pota te pha na tu cha ta bo te pha na tu ta kwe de ya wo de thwe da yo thwi de da ma no da bu da we te pha ye se nya lo le DKB de ne ma ta kwa de ba le ta pha la de pa ne su o sa o ge awe apa kli che cha na na ne awo do du ma no a kho ne tu kho tu na le da le kle ka pa halo do kho na mara ba e te pha ne thwi da Seli mana, tu thyi da seli. Ane ke te chore ki phulo mana. Ke ne ta kwa zu lo me ma na. Le me le patita e gari ne atra pa do ne lo eli mana. Pa tuile. Ke tile tro ko ne te chopo I chomo ne ta mu do ba. Aba
theta de lo ti le yana de no no akhone te yi ba de pa ku lu ai la khone ki ba ki la le yo lu ar me mana pa yo lu ar me ba ke America ka lu ne te me ba lu pho sa ra ba na wa ze me lu ra ne na no ku tu phele no ba le ba no lo ko pa la ti pa la na me lu lo ko na li ne lu na kle la lu na ba la khone ye la te dar khane lu ne de ka ba ta ne te me kwa ba map de be mana ba thwe da ne te me te ka cha ga ba a pho li de pa ye mana company de pa ne khone ba la ba thwe la da de ro da ba se de pa ne a do ma a khone pu de cha li de pa tu kwa ra mu khai ne na no ne era chin na te de ti cha na pha tho de tu na pa a ra do na ga ni te tu bu ri chong ko su ti ya chong ba la di dai te ti so mo no ta li o da ne de me li o wa ga nyo pho li o yo pho de lo pho ba pe yo pho ba a li o ko America ti bu ko pho close chin ne a ko kwe la ga bo no no pa ti bu ko pho ba do no su close chin the ne ba ko wa na ka kwa ka pa kholo lo a di chomo mo no de te ti video kha ki kha li ye te ti ne ye ba yo ra le ba ka li ko no no du da ata kle pa le ani kla ke la no ta kle pa du da na ke blue dot du la no pe ya tu ma so ke blue dot du la ta ke ta lu kwe kha pa ko ne na ke ne ye che kha ri ba ko ro awe DKB mi me ke BGM mi me ke ne wa link ka le ke ra pe ya tu ma so ro ta ba thwe ke re de pa la mo no awe ne te me le wa ke nyo ke lu dot ke lu ata ba thwe ba ko da ne ha ri a ti na po shi la mo no pa le a ka ma she ma plo de pa ko ho na po shi la a ko ne mi te le ka lo wa de good job la US it's time to clean and wipe all the dirty stuff from Kathule na ka nyo Kathule ha ko wa ka nyo pho o ha ko ne ta di ne le ki da ba o ba mo no ko ne ge li ko ne pa ko na le a chera go kle de pa ne hi ta khwa da ya ba si mo na ke ne ke le hi ta khwa da ya ke la yan na de ta se mu se kla de pa de ba de ko de che mo le na yan na di mo no pa o la ta cha pa to la pa ti cho ra di wa na ke de pa pa le de ya ba ke yo mo no di le ne na pa le o le pho du pho ta tu ba ta ja de mu ko da pu da we o le di ki bi ya BG ya PC ya na chomo thi la chat de me kle mo no ta cha ka ta o de le du wa ne ke tab le la